a discussion and we'll sort out this issue. Because see, the staff which has been outside is your staff only. It's our staff. It's your staff. Because they have dedicatedly worked for company for so many years, which I also know. Some people have been on their retirement phase. See, we want to run this company. That's why we are here. Now we have got orders also, and they have to come and work. That's the thing. So let us have a discussion. This is an internal matter. Let our union and our management have a discussion. Then we will sort this out. But we have seen this company flourishing for three shifts also. So many people used to work over here. And I don't know why these things are happening. Because in today's, we can't accept any pharmaceutical company, such a big company. No, we are. It was a gift for our taluka. No, we are coming back. We are making all our efforts to come back in a big way, and that is happening. So we try to explain to our employees all these things, but somehow they are not. So I think this is the right time. We need to have a dialogue with the employees and our management. That's why we will sort out this. On the table, we sort out. We are here to run this. 2 months. The month of January and it is the February. There are a lot of issues. It is one maximum these years. We never came here. We are coming here after long period. But usually it's delayed, but it's not delayed 2 months also. So whatever it is, what are the reasons to get a salary? You are getting salary. And if it is for 1 month, then why the staff has been kept out? You are getting salary. See, for all this is going on, we have requested to have a solution. Sir, you are getting salary. We have come for a solution. Okay, but that solution should be a concrete. Let leaders of this or union or whoever it is, let them be a part of this. We as a mediator, we are always here. In benefit of company also and in benefit of staff. आणि आमचो वो गोविंद तिळवे यांच्याकडे आता मीटिंग झाली भितर पण त्यांच्या पयलें जाल्यार त्यांचो जो अप्रोच आसा तो कामगारांच्या संदर्भात पॉझिटिव्ह अप्रोच ना ते पूर्ण त्यांच्यानी जशें की हे कंपनीचे शत्रू आसात अशा तरेची ती वागणूक आसा भितर त्यांच्यानी आमकां जे आमी मिडिएट करपाक गेल्ले तांकांय तेंच्यांनी म्हटलें की तुमी आनी प्रेस एक आमकां 5 मिनटां तुमी मातशे भायर सोडा तुमी भायर आमी तेंचो रिस्पेक्ट घेवन भायर येयले जाल्यार तेंचे कडेन तेंचो जो भितर जो एक हें आसलें भायर येयल्या नंतर कळ्ळें की दे आर लिस्ट बॉदर टू टेक इट सिरियसली जी कंपनी ज्या पद्दतीन हांगासर उबी आसली ते खरी म्हणजे ह्या हेचेर पावपाक हें जे ब्लडी करप्शन ह्या कंपनीन जे चलयल्लें आसा आतांच न्हू पयलीं पासून अनेक हेचे सगळे किस्से आसात ऑन म्हणजे काही रेकॉर्ड सुद्धा मेळिल्ले आसात आणि आयज ज्या पद्दतीन तांकां तेंच्यांनी भितर वागणूक दिल्या त्या पद्दतीन जर ते जाग्यार येनात जाल्यार हो विशय आमी रस्त्यार न्हू आमी असेंब्ली पर्यंत व्हरतले हांगर चड भाशणबाजी करिना कारण कशें की तेंचो विशय आसा तो तेंच्या पोटाचो विशय आसा तो कळ्ळें न्हू सो हेचो जो स्टाफ आसा एचएलाचो जो स्टाफ आसा तांकां सॅलरी मेळटा एक्युरेट 1 तारखेक सॅलरी मेळटा एचएलाक सुद्धा त्या वेळाचेर दिल्लेली की ती जाग्यार येवची म्हणून दिल्ली पण मदले काही ते मातशें आमकां दिसलें की हे सगळे जाग्यार येता सुरळीत येता कशें पण परत तो जसो रिकर जाता पळय कॅन्सर तसो परत हांगासर तें करप्शन रिकर जाला आणि त्याचे कारण जर कितें जाल्यार हांवें केन्नाच आयकोंक ना एखादी खंयची फार्मास्युटिकल कंपनी ही लॉसान अशी वयता हांवें परतूय सांगता जगांतले जर 10 श्रीमंत मनीस कोण काडले सोदून जाल्यार ते रिलेटेड विथ फार्मास्युटिकल ड्रगिस्ट आसतले आनी कंपनी म्हाका दिसना 3 शिफ्टीन हांगासर जी चलताली कंपनी ती अशी डबघाई घेतली म्हणून द ओनली रिजन कितें आसत जाल्यार हे भितर ज्या पद्दतीन हे वयले ऑफिसर जे करप्शन करतात त्याच्या कारणान दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द स्टाफ आणि वर्कर्स आणि त्याला परत एकदा सगळ्यांच्या समोर सांगता एक तर आम्ही रस्त्यावर विषय घेतले आणि असेंब्ली पर्यंत विषय व्हरतले म्हणून